Shalom, salam sehat mau bata, Bapak Inang dan Yargani Tuhan ta Yesus Kristus. Dear paimai buka kita lahuan tai bagas sadarion, asi pasir sirita madirita lahon manjalo hatan di Tuhan. Dear pasada itu kita martonggu mahita. Bapa nami nai surga, terima kasih mai sumbakon nami hubam Tuhan. Halani ipar di mata hamdupe gulu nami das kubani manurang on. Jana domai jalungan nami pasu-pasu na humbamu marhite arina bayu bani panorang on. Paima ipukakan nami lahuan nami ase bani panorang on. Untuk kintongan Tuhan iberihan nami panorang rosi hadirion nami nalahu manangihon hatamu. Ase damemu na Mariana ni tunga-tunga ni pikiran nami. Ase dameyu nami nalahu manangihon. Jana iyo jur ageya jariton dimuna pasingin mahanami nalahu mangarusi hatamu jana iya somaniham mahanami lahu mandalan kunin. Terima kasih mahabamui bagas goran anakmu Yesus Kristus anami martonggo bamu Tuhan. Amin. Ita ganupan na niargani Tuhan ta Yesus Kristus nat serenungan batai bagas sogot niarion aima humbani sada Johannes binusada ayat 2 ya tahun do ijai naduk talardo haguluhan in anjaha doma ididahan nami in gabe isaksihon anjaha ibaritahun hanami bani nasyam haguluhan nasadukani dukani in nadok adong hinan ilobe ini bapain anjaha ibatalardo enami kita ganupan nani hargani Tuhan ta Yesus Kristus anggoy suku ni tongah-tongah ni hadirionta nahanani inang nahanani bapa dongdo iahapon ham jana doma ijalohon ham pakasomanion rosi haluahon na kumbani Yesus in bani perdalanan ni gulutmu anggo ni nami anggo halak na porsaya duhita pasti doma idayhon hita haluahon rosi pasu-pasu na kumbani Tuhan Yesus Kristus. Na si Johannes na dong mamangida, si Johannes na dong mamanjalo pangarusion, jana dong mananda bahasa Yesus do goluh na sa dokah ni in, na pinasirsir ni bapain ay mahumana isaksihon hubat tanwan. Ternyata tene ahana dong maididahni ay magabe hasaksian jana ibaritahon maay hubata das kubani panoramon halani ay tene nini domma nini talar haguluhan in anjaha domma ididah nini bahasa golu sa dokahni in nadop adong hinan ilubeni bapain anjaha ipatalar do bain namin. Ternyata golu na pinasirsir ni Tuhan Yesus golu ni sadokah ni dokahni sihol masubuton ternyata goluh ni halak na porsaya ay maguluh na lang terbatas. Masih isubut hanami guluh na lang terbatas. Sedo sihol makatakon bahasa langadong kematian jasmani. Tapi age bedong kematian jasmani sedo ay nagabe ujung ni haguluhan. Tapi marlanjut do guluh ni halak na porsaya marhitehon ni pembaharuan sorgawi riak pakon ni bapain. Halaniay bapainang marhite nat serenungan ta bani panorang on ipasingat do hubata ase ipasirsir hita laho manaksihon ahana doma idaihon hita ahana doma ididah kita ase marhitehon ni hasaksian ta ay gabi hasangapon hubani naibata jana gabi pargogo hubani hasoman jana marhitehon nyai ma semangat kita mendalani hari-hari di guluhta karena apa? Walaupun kita mendupakon bagai ini pertolon AGP hitam mendupakon bagai ini perlajuan seng anjay hurleh kita karena kita yakin Tuhan Yesus nado mamataluhon hamatean nado mapasirsiron haguluhan sisa dokani ay manay hapor saya hita na makasumani hita bani haganupan pardalanan ni guluhta ase bani panorang oninang Bapa semangat mahita mandalani guluhta jana puka kita malahwanta tetap maronjolan hubani Tuhan nai bata salam sehat mau bata haganupan horas
martong gumahita. Bapa nai surga, terima kasih matongon Tuhan. Tuhan Yesus Kristus nado memberi habuluhan sisa dukani. Jana Tuhan Yesus Kristus nado memataluhon hamatian. Nai hapur saya hanami nuan. Na makasumani hanami bani perdalanan ni guluhon. Bahasa Tuhan sirsil dan setia makasumani hanami bani haganupan panorang. Halanya itu Tuhan. Ahana demai ididah kanami, ay mabuhal nami lahu manaksihon hamba ni perdalanan ni gulukon. Bani panorangon yang dos kono nami madiri rosi hadirion nami ubang. Ibagas gorang anakmu Yesus Kristus sanami martonggo kubang Tuhan. Amin.